Pozdrav drage kolege, dragi roditelji i dragi učenici. Ova video prezentacija posvećena je tipu ili stilu učenja i to vizualnom, auditivnom i kinestetičkom tipu ili stilu učenja naših učenika u okviru Dečije nedelje ove 2024. godine, mada ovaj proces istraživanja traje duže, dakle i pre i posle, jer je u toku i analiza rezultata i naravno izvođenje zaključaka nakon samog istraživanja i anketiranja učenika. U okviru Dečije nedelje je tim za obezbeđivanje kvaliteta i razvoj ustanove i moja malenkost zajedno sa učeničkim parlamentom i predstavnikom u našem timu Markom Jovanovićem, ali i njegovim drugovima iz odeljenja. Bavili smo se tom temom koji tip ili stil učenja je najbolji za tebe, što je izuzetno korisna informacija kako nama nastavnicima, tako i samom učeniku najviše, ali i roditelju, kako bi svi zajedno razumeli na koji način taj učenik najbolje pamti, najbolje uči, kako to njemu ostaje trajno. I kada poslušate te neke osobenosti ova tri tipa ili stila učenja, shvatit ćete zašto su nekome knjige ili sveske stalno onako podvučene i obojene, određeni delovi obojeni različitim onim podlakačima, zašto neko dete možda kada ustane da odgovara i prekinemo ga ili ga nešto prekine, ono se zbuni i blokira, ili zašto se pojedini učenici onako vrte dok traje bilo taj vizuelni način predavanja, bilo auditivni, a oni su pak treći tip ili stil učenja, onaj kinestetički, koji nešto mora da uradi na svoj način i mora prosto sam to da uradi da bi mogao uopšte da učestvuje u procesu učenja, ali i da bolje pamti. Marko, izvoli. Vizualni tip. Ako imate izražen ovaj stil učenja, onda razmišljate i pamtite u slikama. Karakteristično je to da vizualni tipovi vole da prate pisana uputstva, a sećaju se onoga što je zapisano, čak i kada samo jednom pročitaju. Najbolje uče kada vide slike, grafikone, mape, fotografije, ilustracije. Vizualni tipovi imaju dobru prostornu orijentaciju. Odlični su organizatori i veliku pažnju pridaju neverbalnoj komunikaciji. Preferiraju samostalno učenje. Koje su preporuke? Voditi pisane beleške i praviti ilustracije. Skicama i grafikonima dopuniti gradivo koje učite. Šarenim markerima označiti važno. Izrađivati mape uma. Koristiti PowerPoint prezentacije, ključne pojmove napisati na stikere i okačiti ih na vidna mesta. A ko najviše podlači markerima u odeljenju? Petre, izvoli, predlozi. Isticanje ključnih riječi, mapa uma, grafikoni, ilustracije, šeme, tabele, čitanje sa olovkom u ruci, pričanje po slikama, strip tehnika, markiranje teksta, različitim bojama, pronalaženje i označavanje ključnih pojmova u tekstu, pisanje umom, sumiranje različitih produkata većeg broja grupa ili sistematizacija neke teme, izrada edukativnih kartica ili upotreba gotovih kolaž tehnike prezentacije, video zapisi, zidne novine, grafiti, izrada didaktičnog panoa. Hvala. Auditivni tip. Pretežno razmišljate u zvucima. Glavni način za učenje kod auditivnog tipa je slušanje i govor. Auditivni tip bolje zapamti ono što je čuo, zbog čega često čita naglas materijal koji uči. Radi se
o veoma elokventnim osobama kojima najviše smeta kada ih neko prekine u izlaganju. Osobe kod kojih dominira ovaj stil najlakše uče slušanjem predavanja, učešćem u diskusijama, razmenom ideja, vole grupni rad ili rad u paru, mogu imati poteškoća sa instrukcijama koje su date u pisanoj formi. Koje su preporuke? Glasno čitati gradivo, učiti uz pomoć videoklipova, napravite sami svoje audio snimke, učiti na tihom mestu, diskutovati se sa drugim ljudima o toj temi. Bravo. Koji su još predlozi, Dunja? Čitanje na glas, korišćenje zvučne čitanke, odnosno audio zapisa, audio snimanje, predavanje ili snimanje učeničke aktivnosti, debate, diskusije, međusobno preslušavanje, intervju, detaljno opisivanje, usmeni referenti i koreferati, tehnika spikera, argumentacija, tehnika moždane oluje, odnosno usmene, iznošenje mišljenja, studije slušanja, osvetljavanje nekih problema i rješavanja, imitacije bez pokreta, govorne vežbe, usmene komunikacija, usmene prezentacije, muzičko, komponovanje gradiva, okrugli stolovi, pedagoško mišljenje, zamjena uloga, podsticanje kritičkog mišljenja. Hvala. Kinestetički tip. Razmišljate u osjećajima, kako ima običaj da aktivno istražujete svet oko sebe. Kinestetički tip najbolje uči kroz pokret, dodir ili konkretnu radnju. Lako pamti stvari koje je sam uradio, dok se teže prisjeća onoga što čuje i pročita. Zbog stalne potrebe za simulacijom teže održava koncentraciju, pa su mu potrebne češće pauze. Ako ste dominantno kinestetički tip osobe, karakteriše vas empatija kao i odlična koordinacija pokreta, tako da radije započinjete akciju pre nego što razmišljate o sadržaju učenja. Koje su preporuke? Učiti uz određenu fizičku aktivnost, šetnju, vožnju, rolerima, bicikle, oplemeniti radni prostor, slikama i posterima, praviti češće pauze tokom učenja. Kada ste u mogućnosti praktično isprobajte aktivnosti koje se tiču gradiva, koristite aplikacije koje omogućavaju simulaciju tih aktivnosti. I imamo još preporuka. Praktični radovi ili projekti, istraživački zadaci, igranje uloga, dramska metoda u nastavi, izrada modela, maketa, dijagrami, sheme, crteži, promjena prostora za učenje, priroda, muzej ili galerija. Bravo. Petre? Uključivanje pokreta u nekoj fazi učenja, igra asocijacija, tehnika vrteška ideja, detektivska tehnika, stanice za učenje. Na primjer, nalog pomoću QR koda po završetku aktivnosti prelazak u drugu stanicu učenja. Promjene grupe i prostora, naročito pogodno za tematske dane i interdisciplinovano povezivanje. Krug za odlučivanje, razmišljanje, laboratorije, radionice, istraživačke stanice, pozicioniranje, simulacija. Hvala. Pa da sumiramo i da izvedemo zaključke. Najpre, ideja o ovom istraživanju i anketiranju na temu tipa i stila učenja došla je nakon seminara, webinara, formativno ocenjivanje, instrumenti i primjeri iz prakse, kome su prisustvovali nastavnici, učiteljice iz naše škole. Evo da sumiramo, da zaključimo na kraju. Dakle, ukoliko u odeljenju
imamo vizualne tipove, onda je njima neophodno da prate slike, da oni mogu da prate pisana uputstva, dakle da čitaju tekst i oni će divno i savršeno i zapamtiti i setiti se onoga što je zapisano, čak i kada samo jednom pročitaju. Oni najbolje uče kada vide slike, grafikone, mape, fotografije, ilustracije. Oni su dobri organizatori i oni preferiraju i za njih je najbolje samostalno učenje, dakle ne učenje u paru i ne u grupi, toliko koliko njima koristi to samostalno učenje i na samom času, pored svega što je navedeno, tu možemo često izrađivati mape uma ili koristiti PowerPoint prezentacije kao i stikere koje mogu učenici da okače. Dalje, ukoliko pretežno imamo auditivni tip učenika, ovaj rezultat sam i ja dobila i shvatila zašto mi toliko smeta kada nešto govorim i čujem šuškanje u učionici, okretanje i tako prekid. Dakle, auditivni tip pretežno razmišlja u zvucima i čuje dobro i registruje svaki zvuk u učionici. Dakle, njima je ipak potrebna ona tišina da bi mogli lepo da pamte, dobro da pamte i njima je neophodno slušanje, ali i govor. I mnogo bolje zapamti ono što je čuo, potrebno je da čita materijal naglas koji uči i izuzetno im smeta kada ih prekinemo u izlaganju i kada su česta ta prekidanja, tako da im treba i u svakom tom izlaganju, odgovaranju obezbediti tišinu koliko god je moguće i ono što je korisno za njih je da slušaju predavanja, da učestvuju u diskusijama i oni vole grupni rad i rad u paru, ali mogu imati poteškoća kada im date pisani tekst koji oni treba da pročitaju, iz njega izvuku zaključke ukoliko to nije praćeno govorom. Često prave videoklipove, audio snimke, uče na tihom mestu i to je ono što je najbolje za njih. A kinestetički tip je tip koji prosto mora da oseti ono što uči. On uvek istražuje svet oko sebe, dakle uči kroz pokret, kroz dodir, kroz neku konkretnu radnju i baš smo dobili rezultate za jedno odeljenje gde su rezultati za veliki deo učenika, to su osmaci, 8.2, gde je njima potreban upravo ovaj način i predavanja i učenja, dakle kinestetički, kada oni kažu prosto mi to moramo sami na svoj način, bilo da ćemo ga vizualno prikazati ili auditivno, ali mi to moramo sami da uradimo i kod ovog tipa su potrebne češće pauze, potrebno je često menjati aktivnosti, dakle skretati i pažnju usmeravati na sledeće i ponovo sledeće. Kada su kod kuće, najbolje je da uče uz fizičku aktivnost, takođe da prave češće pauze, da oplemene svoj radni prostor slikama, posterima, ali i onim panoima i prezentacijama koje su sami izradili i da praktično isprobaju svaku od aktivnosti. Evo rezultata od 5. do 8. razreda za svako odeljenje. Dakle, grafički prikaz naših učenika i različitih tipova. Evo, ovde je preglednije koliko imamo vizualnog tipa, mada ovde vidi se da nam je auditivni tip najveći broj učenika. Kinestetički
pa zatim vizualno-auditivni i onda su negde približni samo vizualni ili auditivno-vizualni. Ovo su ukupni rezultati. Ovde je još podsjetnika za ova 3 tipa ili stila učenja. Dobro. Evo kako izgleda to u odeljenju 5.1. I u odeljenju 5.1 nam dominira vizualno-auditivni tip, zatim auditivni i na kraju vizualni. Imamo i jedan deo učenika, to su 5 učenika auditivno-vizualni. Evo odeljenja 5.2. U odeljenju 5.2 nam je približno kinestetički, auditivno-vizualni i vizualno-kinestetički. Dakle, dobra kombinacija, ali imamo i veliki deo učenika koji su vizualni. Zatim, odeljenje 601 i oni su pretežno auditivni, zatim vizualno-auditivni, ali imamo i 4 učenika koji su kinestetički. Odeljenje 602. U 602 pretežno, dakle, veći broj učenika je kinestetički, zatim vizualno-auditivni i imamo podjednako vizualne kao i auditivne. U odeljenju 7.1, evo kakvi su rezultati, najveći broj učenika je auditivni, zatim vizualno-kinestetički, pa onda kinestetički. U odeljenju 7.2 dominira vizualno-auditivni tip, pa zatim auditivni i na kraju vizualni. U odeljenju 8.1, u 8.1 to je auditivno-vizualni, zatim auditivni, onda vizualno-auditivni i kinestetički. I evo odeljenja 8.2. U 8.2 veliki broj učenika je dobio rezultate da je kinestetički tip, zatim vizualni i onda jedan deo auditivni. I evo baš na njihovom primjeru, ukoliko mi imamo predavanje ili oni sami kod kuće uče, samo recimo slušajući neko predavanje ili slušajući neku lekciju, neće toliko ni trajno, ni brzo, ni kvalitetno moći da pamte. Ono što je za njih najbolje je ovaj kinestetički tip gde će oni biti aktivno uključeni, gde će menjati aktivnosti, gde će to raditi kroz pokret, kroz prezentaciju ili predavanje koje će sami osmisliti, gde će to recimo biti praćeno slikama, a onda i zvukom i govorom i slušanjem kako bi došlo do najboljih rezultata i mnogo boljeg uspeha u učenju. Ono što je korisno je da i se uporede, i to može svaki nastavnik za sebe, kada budete u opisu videa ću objaviti link do ovog testa Akademije Oxford, gde možete uraditi ovaj test i videti, otkriti koji ste vi tip ili stil, pa učenja, ali i predavanja, i onda uporediti kakva je uspešnost časa u određenom odeljenju u odnosu na vaš način predavanja, jer možda ste i vi samo vizualni ili vizualno-kinestetički tip ili auditivni tip, i pratiti koji su rezultati i koji je uspeh. Ono što je
što možemo da zaključimo na kraju je da u našim odeljenjima svako odeljenje je različito, pa shodno tome i učenici svako za sebe treba da bude svestan toga koji je najbolji način za njih da uče, ali i da se kroz nastavu to koliko je god moguće i omogući, da imamo sva 3 tipa zastupljena i da nakon toga i ispratimo kakav je uspeh, ali i da razumemo kako taj neki učenik pamti ili grupa učenika i shodno tome unapredimo kako svoju nastavu, tako i svoj rad. U ovom istraživanju, dakle, učestvovao je tim za obezbeđivanje kvaliteta i razvoj ustanove. Istraživanje je sprovedeno nakon webinara Formativno ocenjivanje, instrumenti i primjeri iz prakse. Zatim, ovdje je učestvovao učenički parlament, predstavnik Marko Jovanović koji je imao pomoć i drugova iz svog odeljenja, Petra, Dunje, Pavla, koji su nam zajedno onako predstavili ova 3 tipa ili stila učenja. Hvala što ste ovo slušali i pišite nam u izveštajima o rezultatima i javite nam koliko su ove informacije bile korisne, dakle, dragi učenici, ali i roditelji, kako biste ih razumeli, i drage kolege. Srdačan pozdrav!